Bunsin ki pulit Assam ki long ki nong penthut ya ki khasi penar ki basyong basa haki jaka ya kaja kaput na ki daw ki babun. Henry mentaka kenti ki lahap ban senran ban penbiang ya ka bor pahara ya ki nong syong shnong ka lapangap ban yok lum ya ukuba ukhau na ki pentha ban pendap semam ya uthiar ban yok ban bam habaro saw ayom. Lasaki baki pulit ka Assam kila pentre kamhok ia ka ka balarai daki RDC kata ka West Karbi Anglong bat West Jainte Hills District kabalong haka arpu pratarik ubnai nailur hadian ka jinga siat jeri upai Karbi bat penar. Kinong syong shnong jong ka shnong lapangap kila sedang ya ka jing ot kaba syaki penthor ki badon hanong jrong haka ban yup sawngot kila lej ot ya kuba haka jing senran ki pulit Assam haka lai terik risau. Haka sengi ke babut kata sau tarik risau kinong syong shnong kala pangam kila peteng biang ya ka jing ot keba haki penthor ki badan ha cerengan bat la kawang hapo uput usam jong kala pangam. Kat ba ki pulit Assam kila syong pahra na shiliang lum kenang ban lai na kanu ka jingja. Habaya keren bat uwa he shnong uba demon miling do ulaya thu bala syai ka sengi palei kinong syong shnong kala pangam ki badan hali hanong jrong kin lej ban ot biang ya ukuba jong ki shanong jrong. Bertahan biang loh. Omat di sini nak kau beli video cepat julai kami aku mana? Em gora, em gu cho, em gu Nak kau beli saya orang ini kam ni. Mai tu nang ni sini mana? Aduh, Pak. Ya, orang bayar orang itu di pajak asisten na. Ya.